Hopi orgulho na kami bisas. No tengo gente más proud de agua que damas ang awe batallar riba lo cual kuta felt awe pa lo cual kuta final de damas open. Me guardo invitar para presenciar el final aquí y me quedo sumamente impresionada e inspirada para que con dos equipos aquí a jugar até final y sempre lo tiene un ganador y de caso aquí el equipo de Britania es campeón, mas ya para bien es campeón, pero para mí todas damas son tawata campeón awe ribefeld aqui. Dus seguro laga nos queda inculcado en nuestra comunidad, vooral para lo cual kuta ser femenino também para também son activo de muchas jóvenes teco grande en deporte y esa aquí algo hope inspirativo. Para mí un honor para entregar la Copa Awe, pero más que otra cosa también hope agradecido de la oportunidad de donar para bien a cada una de damas aqui que estava participando hoje noite. Dus para bien na estão que hace aqui possível AVB, pero também seguro todo o clube não. Que zorga para cada vez que inculcar, cada vez criar oportunidade e de muita teco grande sigue pone todo de uma parte para não por dedicar a mês, donar tempo, ou seja voluntário ou não, pero para fazer aqui possível. Dus deporte está sigue ganhando na Aruba e que o aporte que nós por donar sempre não por conta de nós. Hope desenvolve no momento aqui, pero seguro orgulhoso de damas de hoje noite.